Dari game on. And this is also bone, like a normal bone. This is not like a strong bone. You see, it's strong. This is KFC, but this is too much burn. Take. Mentah ngan rasa ngan kuat bam sementah piti mau kuat bam sakayu mentah. Sak ka chicken tandoori ngan oda pit kai ngan mentah ngan ipu itu ngan rasa chicken tandoori. French fries ada one. KFC upelok jangan wai wan sing jangan upelok jangan koi kan sing ngal order ka pizza ka jangan. Te mentah ngan dam pat kedang re tandoori mentah. Apa cibi dah. Mentah I will order tandoori. French fries. Mentah French fries. Sana ya? Pakai. Insan gak pakai deh, number one deh. French fries. This is French fries and KFC. Order nga hadu mentah hadu lai hajar tam ya pelok badiangan na marka de ada ban sebade. Kadek ada ban sebade. It look like sugar. So it's okay, hold on. Masalah. Masalah. What I have French fries. This is chicken. Karena we put masala here. Again. Bye bye. Ngan order sementara sa. Mentalai hajar lalu bang order French fries pat KFC yang pelok bang ada ke depan berde hajar yang minta ngaku apa ambil lejong chicken tandoori minta ngan order chicken tandoori de apsua minta ngan live so yang phone ngan order ngacu hite minta kasih minta lalu atau yung deh Arni minta ngasuk kuat bamdo, ngaka beri bom ju bamdo, na yingki kang haban bamdo, dei belang mau beli, umsya ah, dei tahu kuai na belang beli umsya, dei ngalang knyuk kamen ngalang knyuk kumni ngalang knyuk, tinggal lek kumno, minta apsua ngadang order, minta KFC lalu KFC, ni order harus saw plate. Hadu sampai 3,000 te hadu lai hajar tam te mentangan order bangan bam ya lajong
dah call me baby. Entang ada ya lajang mangan bam. You know. Chicken tandoor.